Hi, ang Ashmika Debbarma, ang Tipra top 5, ani kami ingkang ke Shimra Radhakrishna Para, and ang present Bwkhao Bastio Tongi Tongo, ang tabuk Holy Cross College poi tongo first year. Ani hobbies ingkang ke singing, dancing, cooking, painting, tay designer bong namu chunga. Ani family o ma baba nana dadu yong song joto na support kayo. Chini college ni friends rock te ani manai song joto na support kayo borok bo ano support kayo borok sawo nang no winner rang nai nang no applying na te rokhini sawta borok anik support kayo te borok khub khushi je ang tabuk top 5 ko selecting kha ang rechamna ni changma ni ke 2 years kha after ang class 11 no ang classical strengna ni start khaika ani favorite singer ang ke ma'am Ashmika Debbarma bini gan kai sang belai khna tok jago ko kriya no rili anang khano hui jagai thango beba mo ko mo chalai thangai kha mang paya bang finally bagay ang fung I keno rias kayo tay chini ani ganje ano je remani amo practice kayo ta tapos bo top number 5 thangin nai ang tok tongi to ngai o khai o je TTADC je sarkar o kom thamana tuyei serong je platform sa mani bongno ang pipeline hambai ma janabo अश्मिका के बारे में मैं जो बोलना चाहती हूँ वो जब मेरे पास आए तब से मैं देख रही हूँ उसका वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका गायकी उसका मुर्की जो है गले का जो क्वालिटी है वाइब्रेशन और जो जुआरी होता है बहुत क्वालिटी बहुत ही अच्छा है chini titeri si hapang no ang bele belai hambaya farong chini Tipra idol hai hai kaham platform tuma bagai and bong vinitro cheng asake sing